Dobar dan i dobrodošli u još jedan KH7 video tutorial. Oni koji prate moje kuhanje znaju da jako puno vremena ovdje provodim na roštilju, a danas ćemo očistiti ovu površinu radnu koja je strahovito masna i prljava. Ovdje je postupak isti kao i na svim drugim stvarima, dakle prvo našpricamo. Inače ne treba puno, ali ja sam ovo malo zapustila, peklo se puno, papalo se puno, dosta je masno. Tako da ću sad to sve lijepo našpricat. I ovu tu isto hvataljku koja je full masna. Ovdje dakle govorimo o malo jačoj masnoći, pa si pripremite recimo četku za roštilj. I bez pretjeranog nekog stiskanja izribajte površinu koja je masna. I zapišite minus Anti Mihiću za neodržavanje roštilja. Ok, malo ovo. Vidi. Magic! Mislim, ruku na srce, priznajte da ovo izgleda kao one reklame u koje nikad nismo vjerovali. Onak, potegneš krpom i sve je ko novo. Zato što djeluje.